Persenang ba jongkari United States of America Donald Trump lokam bakari US kali hartama kansan ia kari Venezuela dak jengmot badak jengtemu ban kem ya presiden jongkari Venezuela Nicolas Maduro Maduro laong lesyak pengat haki kendon an ba per hapo kari US kum tau Maduro laong kat kum tolong kubor ba ulong uwei unong penslur ban kirok na Venezuela syar US badah kejuk kopor laong nakadaw kajung pemlak jongu bantek lakam ia kajung buhai senong kinong Venezuela syakar US bat kumta lakem yu dak supaya jong ke US nakadaw ki kambi anjungu ka attorney general ka USA ka Pam Bondi kalaong bau presiden ka Venezuela Maduro bat kalok jongu ka Celia Flores kin syak bisyar ha New York laong bakini kisijur la soba banado usnam arja arpeu la soba lang bagi kambi anjongki ha New York bat menta kilamat syaupot ka jenge ka yang besar ka US bat kumta kumpan kedau kenjat ka United States of America kalasiat dak piar pentai ya kanong ba Caracas ka Venezuela bat kispai ka US kilakem ia presiden ka Venezuela Maduro bat kalok tungu nakadaw ki kambi anjongki